Watla de ki paut li ki yo masi ki don. Henry Kim pen mentoy ru em ya kinong oddo laong uba esron marwen habakren bat unong tho kubor. Haba batay siya halor kite ki yo masi nakaliang uba esron marwen ubade u president jong kaseng kinong oddo hakajla ka Butcher Association of Meghalaya uloong baka jingdon ki yo masi kalakot shadu ki paut li hagitain ribhoy bat hagitain East Khasi Hills District. Henry kinong oddo kim juyo bantet ikimasi nagite kiyo Henry tang nakaway ni artli kinong oddo kiyo bantet ikimasi kabaga ni kapaw siyay baki babon kitay kiyo kitay kibala register tang banyo ya kalat kalinti kumno bansyalan bean ikimasi syagari Bangladesh. Shushu uloong ru bakane baro kadena kadaw jong ka district Animal Market Monitoring Committee kabala syuay pathari ki license kat ikibakwa klamratho lanewat penia bha kaba kani kalong kaba bakla uloong ru bahaga jing shisha haswa bakin ai ka license ladai ban pentip ne selok lang bat ka kunhun kinong oddo kaba halor kani nakaliang kaseng kan salik benya kendu ikibor penya district kibadai khmi ya kani ka benta ban pan jing pensyai ni ni benaro ba kidon shibul kiyo ba register kibala ese gila ko sudu ki phone lin takin dia pila bantai ni ke jing yo nong na kini kiyo ya phi kum kinong oddo apo kejela Wi ngan hoi kani ka yu baro hilayatip ba labun teli ki yo gi register harai hari boy ru kadon bat hais khasiel li kelabun keladon hadu si tam teli trai menta ta magada ladang bakla ten rei kalong besusi pat hadu menta ngalai i ngalaya lenti menta la jandan menta arsnam kini ki yo bala register ten rei ke basusi kalong matang ko we arteli kaduk kayo ko ba kum kinong adok kiyo jing mentoy te kiyo masin gini kiyo handai ke babun kita beregister betang umno ban yo kaboban khayi be an Bangladesh te kani ngin salej Ahmad Udisi ban pan ni jing pensyai namar balai kani kalong penban kin kawai kelenti kaban penyap susu ingi namar balai ban rak masih kira legal segini kiyo badah bakut paling ba kini kiyo kilej sapo Bangladesh bat kani kajing le jing man jong kani ka District Animal Monitoring Market Monitoring Committee klaim da ya selok bat ngi ki seng jong kinong oddo kalong babakla ba namar balai teng kila syuai tang bawan pan ki breu ban le license hari kem tepat ka ka purpose lane ka kajing mentoy ban yo ni kini kiyo atau kini kiyo kata baladan kat nuteli kat nungut kinong oddo ibala jing mentoy na kini kiyo atau kiju kli atau kiju wan changi lani kiju ai lani ki city ni ba atau kinong oddo kiyo nam kajing mentoy namar balai kani kajing le jong ka district animal market monitoring committee menta ban ai license pathar ngahaban ong kani namar balai kani ngajing ai license kam dai shu bong mu ai license dat ho la shu ai klem tho namar balai kajing i jonga kalong ba kinong oddo kimyo jing mentoy na babun teli kiyo kawai arteli kiyo gibayo jing mentoy ring babun kidebe tang ka gateway ngamelut banong ka gateway banon ra ikimar ke jela bat ban chalan be an pat Bangladesh kita kadaw long ngingila ban ai ru ya kita ki mo katu teli kat ni teli bela pau po media lai i kat nu teli kitrok ba sabat ba ki be an Bangladesh atau kini kiwan lang bajong no nang nu kirung hang nu kirung bat sya e gilai atau kini sarkar kesimkian em kini namar teng ngina kaliang keseng oddo ngindalik ut lik namru ngila susa tang po ut banam Henry ki egi jing e bangi kum ginong oddo umdan ba sngo ba ngap takadaw nga kerpat ya kani ba at least ngimdei ban nyan than ni ginong oddo namar teng jinglong jingman man hakan ni kini kising bala ale po berni politician kadon ke jing ma ba kinong oddo la shairu kin samat ga juk jing e ten raya mentai ke sarkar hi kadang ailat ingi ke ong ba da kum nok noi ginong oddo mde ban punwet